Yebo. Amiza umnandi. Kwakungengena abantwana basona. Sasizwa izulu. Ezaca sifuna igama ezulu. Ngabe namanje uNkulunkulu siyamxoxela ukuthi khona into ekuthiwa uNkulunkulu. Kakhulukazi thina nje eminyaka. Sasizwa umfana ongahloniphanga uyise wakhe. Wasiweza ngoba ngazi ngabe sikubaphi kanje. Uhlelo baba nabantu abakhuya babiza uthi wena mfana ngiyakuqoka njengoba nginizele. Ubanika umsebenzi. Uthi wena uzabe ungisiza ngento yonke emhlabeni ungekho umuntu ophila babe babili ababedalwe izandla kaNkulunkulu. Oyedwa wayibumbela wamakha wasemphefumulela. Uthi uNkulunkulu ngamizwa nesizungu ngase ngikhanda ubuthongo okulomunye. Ngamenza walala ukuhlala thiwa walala usuku lonke. Kanti setheater sizulwini wamdabula lapha emhlanzeni uNkulunkulu wakhipha ubhambo. Wathi angifune ezibuhlungu ngcono ngimbulala. Lokubulawa kwasebhedlela kwaqalwa ezulwini. Amen. Wathi angifune ezibuhlungu. Wasemdabuka wakhipha ubhambo. Wasekhanda omunye wathi hey walo ngikhanda lo. Khona bezocina. Wathi sekwenela ngafuna ukuwona umhlaba. Kusho ubaba wethu. Sebiza abantu bami. Njoba sibuka sekunje emhlabeni kuhle. Kuningi sekuqambile. Ngiyacela yena ngisize ngomhlaba. Wena uzokwenza ukuthi. Usethi lo mfana wena uzongisiza. Uzokwenza emhlabeni kukhanye. Kuthiwa khona imini. Uzokwenza emhlabeni kube mnyama kuthiwa khona ubusuku. Umsebenzi wakho yiloko kuphela. Yawuqala indodana. Bathi bahlele emhlabeni babona kuvela into ekukhaya. Bathi kwenze njani nakho sisobala. Uphethwe phezulu umhlaba abantwana bethu. Amen. Bathi babona ukuthi guphu. Akayi kwaphinde wasithe. Bathi babona kuvuka wathi walwendlula usuku kwethu igama. Ngenye imini lo mfana wavuka kuhlonga ndlela. Walala kwalokhu kulela. Waze wavuyiswa wathi hayibo. Ufaka phela ukukhanya njengomsebenzi wakho. Wathi umfana namhlanje akavumi ukuthi ngifake ukukhanya ngisalele baba. Mfana ngithe uzongilusela lefa lemini nobusuku. Nawe usunamandla uzofaka ukukhanya ngesikhathi sakho manje. Kanti manje akha amakhosi. Kanti ihlahla nezinyoni zayihalalisa amakhanya zisudumo kubanikazi babadala babo. Afika umfana ligwinye kwalolo dumo angasalusi yini. Babethi nje kwamnandi amoyizeni angathi nguye okwenza ngathi uthunyiwe kodwa yilo. Wacathi kunje ngenxa yakhe. Wamunya kwadumo watholwabo. Wasethi ubaba wakhe mfana wami angihlali nenye inkosi nami ngiyinkosi. Ushaywayo Agala Papa ma wathi baba mfana wami uzongihambela la ekhaya mangilibeke ulibeke wamkhipha ngefastela bathi wamphosa wathi nakho kuwe emhlaba wathi phakathi emkhathini ehlela phansi emhlabeni wasebuza umfana wathi baba ngoba lo mzimba enginawo awulungi lapha kunezihlahla ngizongena kumuphi umzimba wathi bona ngikuhlakaniphile wafika isilwane inyoka izinsizwa zikaNkulunkulu bandle lihle yayinezinqinyo kunenyawo inezandla ikwazi ukubamba ngishedani
ikwazi ukusula ngisho umjuluko. Kodwa wathi bawufika lo moya wathi ngizohlala kunangu wawukhomba unyoka wongena wahlala kuwo. Wasumhlakaniphisa mawumhlakaniphisa wayentombazaneni ababehlezi nayo wathi hey we Eva lapha sekufanele khuluma akhonkolo lapha kusonto kuhutho kamnandi kanje kusezulwini kuphela lobubunani bapheke ehlele emhlabeni. Athu Eva hawu inyoka seyikhuluma ulimi lwabantu uvulwe yini wahlanipa kangaka nyoka wathi ngizeni asisithele. Uthi Eva inyoka kanti sekuhleli le ndoda exoshiwe nje ihamba nenyoka. Kuyenatsha njengoba senebe sithi hawu umshumela ushabangu kanti khonto emgibele kukabili ngaba yinhlibe yini kodwa intembi ngaya kuphela ukuthi umshumela phambi kwebandla kanti bayigitshelwe ngembi alibani ngisho ukubona ibandla namhlanje kugibele odoba kule ndoda. Uthi Eva nayo inyoka kanti phakathi enyokweni ingena umoya oxoshiwe. Uthi ngizokumnandi ngadla wadla Eva kwathi ngigwele Eva wathi wayibamba wathi hawu kodwa ubheka usuqhaqekile usho unyoka. Kuthiwa sekuAdam bayifica icashile insizwa kaMayelisa iphumule mabefika kuyo bathi wakhuluma uEva wathi hey wenye weAdam usele dlani nasi isithelo uzovuleka wathi ngithi isithelo kushubani wathi kusho unyoka wathi uAdam akusiyo inyoka le ngisathane wathi uEva inyoka uAdam wathi ngibulelwa kancane washo ukuthi usencengwa umuntu ahleli naye aphila naye wathi ngeke kodwa ngilahle. Wathi nama ngidle wadla uAdam wathi nje angadla yaseliqhamuka izizwe lathi Adam ungaphi waqasha wayosithela lathi izwi phuma ke lapha sewonile. Wakhala ke wathi inhliziyo yami inosi langokwephula bonisiwe ma uthi le bandla akulona lasezulwini wayekuphushenga ubushembe ngama-19 leminyaka engikhuluma ngayo ngiyama-80 yama-anno dominos yiminyaka ibhiliyoni yeminyaka emuva abantwana bakashela. Inkosi uBhombela ifike emhlabeni umfundisi ngo-1865 yayizalwa ifike emhlabeni. Amen. Leminyaka engikhuluma ngayo kusiyama-18 yama-AD anno domino akusiyo mhla ama-BC. Yakhala uAdam utawo baba ngonini sawuhlela uNkulunkulu uthozani lapha ke nobathathu senonini ngiyangikhipha wena nyoka kuwe nginquma izandla nginquma into yokuhlala nginquma yonke into uzobona uhamba kanjani emhlabeni. Wathi baba ngizobambele wathi uzoyibona kodwa bakuzohula phansi ngesisu maya ivela ihula ngesisu engeke kubalula uNkulunkulu lokho wayothi uyohlala unje kodwa wathi namhla uzoqala uhula phansi ngesisu wathi kudla ngizokufaka uyobona ngoba unini. Wathi wena ekhomba uEva njengoba senifundisene lokhu kudla sekuzokhandeka abantu emhlabeni ngokunentando yami kodwa ngoba bazodalwa kabuhlungu kanjalo ungavumanga mina uzokuthola ofunayo lebhawodi uma ubalethe emhlabeni.
Maybe ixoxo mama bayazi ukuthi sibangaka nje kodwa kukhulu kangakanani. Usigwebo esinye isigwebo sabo sabanga ukuthi uyohlala uphansi kwendoda ngeke ube ngaphezu kwendoda. Lo mthetho wabeka emva kwabo bephula umthetho uphulwe iqhikiza lawo eva awuphindi bephezu kwendoda indoda yokutshela uthamba ushone phansi. Ngisho ngaqopha kanjani kodwa uma uyiqondile insizwa igcina ishanele amabala kini wadalwa. Amen. Wathi wena khomba uAdam konke kuwo kuyozujulukile. Indoda ngiyohlala isoko liyosebenza yonke into eyithola ngumjulu wasebadedela uNkulunkulu. Akukho ukuhubo nje emhlabeni. Nangempela abazalana abantu bathe banganda wadina uNkulunkulu bamnenga. Baseqoka kuso lesizulwane ukuthi khona kuyabheda kodwa kukhona engakumisa wathi mfana wami ngisize khanda umkhumbi khona ngizobavala khona abangezukubona ukubaleka kwalomkhumbi ngoba ngifuna behambe vele. Wawukhanda umkhumbi wawufaka phakathi wazwafaka isibuko kuthiwa unezibuko nxazonke etshela uNkulunkulu. Wasetshela abantu bathi ngena emkhunjini kuzobonakala emhlabeni. Abanye balalela abanye abangezwa ilwane zangena inyoni zangena abanye abantu basala phansi. Wasekufakwa amanzi emhlabeni. Akho uNkulunkulu obonwa ngamehlo ngaleso sikhathi. Wabhubha umhlaba, wanuka umhlaba. 3:16 incwadi yezakhe. Wanuka umhlaba, waphatheka ngenye indlela uNkulunkulu. Wathi awu kwabuhlungu emhlabeni. These kunjalo kugcwele amanzi abathatala sebafile abantu kusele banoNoah kuphela. Wakhipha ijuba lokuqala uNoah. Wathi ake liyohlola amanzi ukuthi asephansi kwentaba na. Lahamba labuya wabona ukuthi kuyabheda. Ayikabi nandawo yokuhlala lenyoni. Wakhipha lesibili labuya lithethe ubhaqa lufaka emlonyeni. Wathi ngona amanzi asayetha seliyavela utshani. Usho uNoah semkhunjini. Wakhipha lokugcina ijuba libangesabuya. Lathi izibuka isibuko wathi mayibuka isibuko abona intaba. Wathi njengoba ningasabuyi selinendawo futhi ihlahla seziyavela sekwazile ukukhanda izidleke lo mntana nami ophuma. Yiko ukuthi uhamba ijuba lika Noah. Lalishawa uPawulo lo emhlabeni sekuthoba sekulungile. Badedelwa abantu. Into yokuqala mayiphuma emkhunjini uNoah wakhanda umhlatshelo wobhekisa ezulwini enxusa ethi inkosi awenze enye indlela yokubulala abantu ungathi unamawala ubabulala kanye kanye. Leyo mfihlo ayifuyiveza kuSolomon ayifunde leyo ncwadi mfowethu. Wasekhanda nansi indlela uNkulunkulu. Funda mntangathi funda nanti leyiBhayibheli. Ufuna unwabamba impela nje amaBhayibheli. Omunye impilo lenze isesandleni sakho. Awuqale phansi phakashela. So uphapathile uNoah wathi babu namawala awenze enye indlela yokuphila. Utheni uNkulunkulu manje? Impilo lenze isesandleni sakho sekudla. Wathi manje abantu abaseze ukubulawa yimi. Abantu impilo yabo ngizobanika beyiphathele kanasi isandla sasibona lesandla. Siphethe ukuphila kwethu uma uhamba emhlabeni seyiphelile kuwe la isandleni sakho. Kanzi esandleni sakho kunesesilapha unengcebo neluthumo. Mawuthi angidumile mina abanye badumile. Bobuka indaba kule sandle singaphezulu. Kwakusho uNkulunkulu ehlisa ubukhosi. Kuthi abantu ake ngibaphe ngibapha khona. Waqhubeka uNoah esesele enezinsizwa ayikade nazo abantwana benkosi. Uthe esezala uNoah wazala amadoda 12:1 Genesis. Waseqala uNkulunkulu embona lo mntwana amkhiphile emhlabeni ukuthi uyabonisa abantu nami ngize ngibe namawala. Nami ake ngehle manje ngizoqala ukubonwa ngamehlo. Amen. Amen. Iminyaka yama-Anodominoes akekho uShembe akekho uJesu. Kodwa uthi uNkulunkulu lo mfana ngemsuse la kwaye emhlabeni ungonela abantu ngoba uhamba nabo. Usho ukuthi nami fanele ngisuke ezulwini ngihambe phansi. Waseyiqala indaba yakhe enzalweni kaNoah. Nakhe ethuma lendoda funda mntakanhliziyo. Simakade wathi kuAbrahamu. Waqhamuka uSimakade umdali wabantu uthi uShembeni uNtabathi baNazaretha. Uthi uSimakade nangekhuluma enzalweni kaNoah. Uthi Abraham Phuma eveni lakini. Awusuke kuleni uNkulunkulu sefuna ukuhamba ngenyawo emhlabeni Nasehlotsheni takho. Phuma kubangani bakho Abraham. Nasemndenini wakho phuma Abraham. Uye eveni lendakukhombisa Khonizwe engizakusakulo. Ngitakwenda ube sivele sikhulu. Konke ngifuna ukuyenza ngawe hlala phansi emshumeni. Amen. Waphuma Abraham ehamba noSara intombi yakhe.
kodwa betshelwa uNkulunkulu babehlanganiswe uNkulunkulu ethi ungamthinti kusho uJehova wathi uyotshelwa yena ukuthi mthinte hayi manje ukuthi umthinte kuba fika ke wathi Abraham Sarah ntombi yami bathasana siphume kulezi zihlobo zethu uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngathi ibathi ingane ngithinte phela baba uthi ngilindizwi uthi akuvumi mntanami nakho manje nithi angiphume nawe sisuke la kanti uNkulunkulu ufuna ukubonwa ngabantu baye eGibhithe maNazaretha bathi babefika eGibhithe kwakunomgomo othi mawunomakoti omuhle wena mnikazi wakhe kufanele ubulawe kuthathwe lo makoti ayenkosini kube ngowenkosi wathi mngami ngisize masifika lapho ungathi ngomngami uthi wena ungudadewethu khona ngizophila mabefika kanti khona ingilozi engimalusi lezi lokhu lishika mabefika zithi induna yebo usufikile ndoda zambuka lo makoti zamoyizela ngathi hey unalo lempetshisi lika wathi khangidadewethu ulangelama ningathatha nje likhululeka sihlobene mina naye bathi nabaya kangangathi bayingena ngowenkosi yakhazimula bamfaka enkosini uFaro naye yahleka yodwa yabizise ishadelani masishale khonto engenile Amen. uthese babo babili nalowo mpentshisa ethi uyodluba umpentshisa phela uwinile njengenkosi lasefika le lathi ungaloko lathi lapho ungathinti la ungaloko lapha ngisohlelweni balapha labantu bakhishwe yimi ezweni labo wathi uFaro ngubani wena wathi ngumdalo wakho nawe wathi lona ngomkalo yamuntu lo nimfake lapha emahisi wavuka ekuseni uFaro wathi ngibize labo nomuntu ofikile lo baba wathi wena uAbraham awusho ngathi ngumkakho lo wathi bengisaba ukuthi ngizongishuphula Nkosi wathi khona izwi elingikhuzila ngenze lutho tata bahambe liphume la ayihlali ingcwele la lapha kukho esingakwenza yimi Inkosi la mangithi ngiyathinta kuthiwa ngingathinti ngibani lona ongiphethe ngizokubeka umuntu pheke waphuma la baphuma beqoqo kanti bayekhela bantwana bethu Amen. lathi sekulungile Abraham dala manje inhlanyelo sengiyilethile kwafika ingane mabehlangana eyabizwa ngoIsaka amen Amen. ithe iseyizelwe leyo ngane lathi izwi phinda uyithathe leyo ngane uyonikela ngayo uyenza umhlatshelo ungavuma njame ngolo suthukiwe emzini kwathi uyinyumba for years awuzali uthi uyithole leyo kuqala yokugcina thiwe naye hamba uyishuphula kodwa yabiza inceku engAbraham usiba yathi bophele ibongo lonke sibheke entabeni eMoriya siyosebenza ekhala umfazi eyibhonqa phansi ethi baba nawe uyavuma soyithatha pheke kuvele sesigugile wathi kushiza uNkulunkulu ndawezwa amandla ethu bantwana benkosi Amen. labo ngibona uvula isango la kwakhe ubheke entabeni ulandela isililo sokuthi baba soba uthi kodwa ngoba kusho uNkulunkulu ukukholwa manazana Amen. abukho ubunande ekukholweni mabefika entabeni uthi Abraham ngangibone kahle ukuthi ugwadule iMoriya kodwa kwathi wangiqala zemuva ngamandla kaNkulunkulu ngabona sekunehlathi ngabona sekunemvala uthi kwathi wathatha leyo mvana ungasamshuphula umntwana shuphula yona uthi ngathi bangishuphula yona kwehla indembezi ngathi baba pho manje umntwana wami uthi wathi shiya uthese buya manazana kwakhani kuvele ukuthi ukuthestwa kade ukalwa ukuthi ufanele ukuzala uNkulunkulu emhlabeni nginceke imoto ingane iphuza utshwala uthukwa ngabantu obona noma umdala noma unjani awubona ukuphila emhlabeni kodwa uzomangala ukuthi itest le uyalingwa bawungabekezela ukhona ithamsanqa oluzuza kabuhlungu kanjalo Kuthiwa washo Abraham wavula izandla entabeni wathi Jehova Jireh ya lathi Jehova Jireh yathi mayithi ingane baba iphimvana wathi uAbraham thula moya wami ufika abaKristu athi thula moya wami thula moya wami awazi bakhubani kwakunjani
kwakuthi uAbraham engaphendula izwi lengane isibheke phezulu sekubekwe ingcwabele kufanele kokhelwe. Imoyise ethi baba manje kukwenzakalani iphi kanti bese isimthi ngiyaye ngize lapha sishisa izilwane namhlanje khona mina kuthi ukukisana. Uyabizwa Nkosi Solomon ababuye entabeni bejabule nomntwana ekhona wakhula umntwana uNkulunkulu azosebenza ngaye wakhula wamdala wagana wakhala intokazi woDoris wekhambeshiti yasala amawele eJakobe noEsawu abantwana bakhe basizwe ngizokwenka lobugulugulu obenziwa umina kuJakobe niyabazi mana amen kodwa okukhulu ubugulugulu engifuna ukungena kubo wathi qamba manga uJehova uthi uJakobe uthi uEsawu wabusiswa ngempela ngenye imini ushebe maNazaretha uNkulunkulu. Amen. Yakuthenye indoda isisezulwini. Yakuthenye indoda seyisezulwini. Sekufanele yahlulelwe. Sekufanele yahlulelwe ukuthi ngena ngapha noma ngena ngapha. Wathi uNkulunkulu wakwabusiswa ngubani emhlabeni. Yathi lensizwa baba ngake ngasiza umunye umzali wayekhe station ngamthathisa izikhwama. Ngafike ngambekela ekhaya. Ngathi mangiyibeka wathi lo mzali kimi inkosi kubusise mfana wami ngiyabonga. Uthi wathi bekhuluma noJehova wasevela lo muntu enqokuzisa ikhanda wathi vele ngambusisa emoyeni maNazaretha ingcwele. Wathi uJehova ndoda njengoba wabusiswa usiza umuntu omdala usiyongenela lokho ezulwini. Uthi kumfana baba ngicela ukubuza lo muntu engangimthathisa izikhwama wayeganga entshontshe inkomo zabantu wayekuthakatha endaweni wayengenzi kahle kwaphumelela kanjani kungibusisa kwakhe. Wathi uNkulunkulu ake simthinta uSibusiso azochaza. Sibusiso wose siyakumfundisa Nkosi kubusisa indoda lekhishwayo ephethe inhlupho zakho izoyigoqa izoyichitha. Wathi wawuchazele la ngomfana ngathi udidekile vele ubuye emhlabeni uthi wabusiswa umuntu eyisoni kodwa wabusiseka ngempela. Wasechaza uSibusiso wathi uSibusiso ubaba esho uJehova wathi kimi umsebenzi wami ukwenze nguthunywayo. Wathi angibheke ukuthi ngiphuma kubani manje engakhishwa fanele ngenze njengoba kushilo. Amen. Akazi noma ngizwa Amen. Amen. Sekujula la. Akazi noma ngizwa. Amen. uJakobe akasiyi umuntu ongesawo kodwa uIsaka uyambusisa ubusiseka ngempela ngamanga. Uthi uSibusiso bangeke ngakhishwa. Kuthiwa ngabhedini yakhe ngakhishwa nje. Ukwase ngidwebela ngeke uthi ingakho uJakobe abusiseka kuthi uNkulunkulu ebona konke ukuthi lona kusiyofana. Kodwa wahlala ngempela uSibusiso. Ngoba uma esebusisiwe uJakobe esezaliwe ezalwe nguIsaka phakathi kwakhe sandi sizwe sakhe. Sathi masada saseshintsha igama. Kuthiwa ngiIsrael, kwasho lento igama lakho ngiIsrael. Kanti iIsrael amaNazaretha uzothi amaNazaretha lapho. Akekho uJesu akekho uShembe, kodwa naka amaNazaretha yakhe. Akhe duze kwendawo yakhona eGibhithe. Bathe masebeyisizwe. Yabona lapha eSwazini magcwala abantu base-South Africa nabaseMozambique. Bagcine beyisizwanyana selefuna ucela ubuzwe balapha eSwatini. Bathi sicela ipermit yala nakithi kuyenzeka base beyinjalo inzalo kaJakobe kunezindlu kuyo indlu kaLevi indlu yabadoda indlu yoDavide nobani base beyinkosini uFaro futhi bathi sesiyisizwe kodwa manje asinabo ubuzwe la siyacela inkosi izivumele sibe ngaphansi kwayo. Amen. Amen. Akukho ukuhubo nje kholwa kusase uShembe usenza amaplani
uthi uNkulunkulu ufuna ukwehla emhlabeni baphaphathe enkosini baba khona abantu bafuna ukungena ngaphansi kwakho wathi uFaro bafakile bangena bathe sebephakathi phakathi kwaFaro wathi melala wezinsinde basindelwa wathi labantu sibavumele yabona manje ganga nihamba nomuntu onoNkulunkulu nimxoya njalo kunimbuka kodwa lo muntu kathi ngamshiya khona Amen. ngivuma ngavuma kanti usiceba lo muntu uNkulunkulu lo kusho njalo uFaro laba abantu basebiza induna zakho wathi lalelani labantu ngoba sesibavumele baba ngaphansi kwethu abangandi bonke abangabafana abanqumela bafe asebakhulelwe labo mama bakhona kanti khona uMiriam naye ukhulelwe usezele umfana uyaqala manje uyahamba hamba umfanyana omncane ukubanyana ke sekufikile kodwa kuneyinhlukwana kufikile amen laphuma izwi lathi bonke abantu abaqhamuka kulesizwe sikaJakobe ababizwa ngo-Israyeli abanabafana sicela ukubapendela sibhale izindlu zabo bebovu abafana bazele fane benqunye kwakungaphikiswana wavuka uMiriam wafaka wakhe emfuleni wamshutheka ebhasikitini wamshiya la wasebuye kwenza uNkulunkulu nguye letha lokho buhlakani nangempela kwathi makuhla kwanqunywa zonke ingabafana yasala lesemfuleni kwangenwa kuye wathi hayi nginalutho ngathi sefihlile kusho uNkulunkulu abaningi bangishiyile kwasa kugcwele isililo eGibhithe kukhala ama-Israyelites ekhala kanti uNkulunkulu wenza icebo kodwa kuthe kwenzeka kwathi indodakazi kaFaro inamashawa amaNazaretha inama-bathroom ngalelo langa yaphiswa kuyogeza emfuleni kwathi ayishiye yonke lento iyogeza emanzini agelezayo kanti khonto eyayiseyiva lapha emfuleni phela wawumude le mfuleni Nile River umude kunayo yonke e-Afrika mayifika ebanjwe izimpelesi bathi kwathi angehle ngomfula wathi mehla wathi yini leyana wathi hawu nansi into engade ngiyifuna lento indodakazi kaFaro ingabathola abantwana ngoba yahle kuDavid egide ngibili eyicelela inkethelo umuntu onile akasona sihlekwa amanazareth yavela ngewindi sekuDavid egida amanazareth njengoba nibona sigida kwagida uDavid onile eyisoni kodwa kugida kwakho ubona khalopiyani wayishaya umakhweya wathi uNkulunkulu wangichaza lo muntu wathi wayisoni baba lesesonile wathi noma kunjalo kodwa ugida kamnandi lokho eshithi ngizivuma wayenze njalo uDavid njengoba sigida yasho njalo inkosi na yathi lokugida kwaletha intathelo ezizulwini manje sikwenza kangaka njengoba seyizoli uma ungesithi soni ngawubona isidingo sokugida kodwa lokhu kugida kujule kakhulu manazareth ngoba kuyeka yathi indodakazi lo muntu manje ke njengoba wathi uNkulunkulu ngobuhleka lo ngizokuvala inzalo uhleka umuntu onile wathi wena ngiyakuthethelele khomba uDavid agile imkhuma kumka-Uriya kuningi ayikonile kwakungalungile inkosi uDavid kodwa yathethelela ukuthi igide kahle thima ihlabele kwanento njengoba nizwe inyanga yezulu yathi asikushaye kwashaya uDavid uNkulunkulu wajabula kwaba nopiyane kuphakamela Amen. 1996 kwinhlangakazi yokuqala ukukhuluma inkosi yangayezulu kontana kahle 1976 ingene lami la amen bosizwe nomdlalo eyithatha ingane indodakazi yathi angisafune nageza sengithola into engihlale ngiyifuna yafika ingane yahlala esikhombeni yakhala ingane kwathi uhambana ilaba ababulawelwe uhithe noma ubani eze azoncelisa
babehleli kanje omama zayidla kena bekhala umama beyibhonqa baqathi kubuyisa iy'ngane zabo kanti iy'ngane zabo yinqunyiwe yifile kodwa wathi umama othizeni waze banje inyawo nekhanda for kuthiwa kukhahla kuthi uNkulunkulu manazaretha ekhona uhlushwa wathi mehlala efaka lo mama eyami esobondeni kodwa Lisa induna yabamba ingane yamunye ingane kodwa ayibambele wayibamba yakhala umama yakhala mayibamba incenga umama wayo ingane ngo lona ikhipho esemfuleni bathi bayamlaka kanti kaqonda wathi iBhayibheli wayikhalisa kakhulu uthi uJehova ikhulele la kodwa inseka zala zibe ngizwe wangabe savela waseyidlahla uyayiza ingane mayiqondayo ababoni bona ukuthi yena mama wengane uMiriam lo la bamthatha lapha nayibhonqa naye phela bathi akufuneka jampisi fanele aginqike ngathi ihambile ingane kanti uyazi into usahlela nje uzokwethi ayohlola kanti uNkulunkulu useyixakile laba bathi siyamlaya mfundi bathi bakulaya mfundisi kanti bayakwenza bakufaka izandla zomlaka esidlala lekhehla le alifikane lekhehla sabathi qina amen bathi asikulaye lo bakuletha bekwethethe bathi ake sikulaye kanti bazokwenza yancela ingane yakhula theyisindala kwaliwa yafika kulo umgibhithe nowakubo zathi inseka wena umIsrael umgibhithe wathi membona wathi awunango wangakithi waqonda kuyo wamshuphula amgubhele ehlabathini wamgqiba wasemkhawulo mizothi ngwakithi ushinseka uNkulunkulu ayitshale kusukunywa kuphilwa amaNazaretha wasithi uFaro ipilo ngane asiyeka ithe isentabeni kwaqhamuka ingane ndoshesha amaNazaretha ziphethe amaqomo ziyokha amanzi kunezilwane yasiya le ndoda ngoba ihlale entabeni yafika athi bantu abami ngandisiza ngani bathi baba sethwese babethwesa namazimzima lapha wathi hayi ngeke nithinte ngoba senkhona usho le ndoda yathi imihambi ingane simbuza wena babuhlala wathi ngihlala kunanti ihlathi ngihlala khona ngacothi ikhombe ezulwini yathi ngihlala kunanti ihlathi uhlala lapha ehlathini yini awufuna indawo yokulala wathi ngiyayifuna wathi ngilandele usizile mosi yafika ingane athi baba silethe nangumuntu simcela indawo yokuhlala khuluma uNkulunkulu manazaretha hambe ikalati zokuze emhlabeni wathi uyise uziphola umthathaphi wathi baba usizile yikho sisheshile isikhelelisi wasithwesa cela umcingele indawo la ekhaya hlala wathi nansi ifleti hlala lapha ndoda hlala lapha ndoda 1814 Exodus hlala lapha ndoda yasihlala indoda wathi ngeke phela uhlale nje mfowethu njengoba sikukhoselisa uzolusa nazi izimvu nazi izimbuzi nazi inkomo uzobe uchitha isizungu nawe wathatha uswethu le ndoda ithe isekwaluseni waqhamuka umama eyoweza umfula uyosizwa phesheya kuthiwa kunenyanga thizeni yasisondela le ndoda yela imbuzi kwenze njani wathi wagula umama unonyawo lithinta phansi bathi yalibamba kanye yathi igama lenkosi laqonda unyawo bajika baba amen kwaqala manje hayibo kalela uNkulunkulu sekhona uhamba ngenyawo manje ulusa nje imbuzi manje hayibo bafike baxoxa bathi hayi safika lapha umuntu lapho olusayo ubona umthithi osini ngelile abalethe umuntu ukujoyina ubulephelo lo bathi babembeka wamthinta ekhanda kwaphela konke amen ubile mbo uthola kwase kugcwala abantu edlelweni amen bagcina manje bathi kuphe ekhaya ndoda wathi lapha la ngivalela khona ubothi maseqeda ukuvalela bese hlala esitulweni besebenza line abanye baphethe igubhu abanye baphethe amafutha yebo ndoda awufunda Exodus 18:40 yafikana le ndoda umnyozo la yaqala le ndoda elapha ngaphakathi ekhaya yayisimbuza manje isithini manje umkhwe kaMosi yebo nomkhwe wakhe phela siyamnika indawo yebo useyabuza manje yebo wabona konke uMosi akwenzela abantu lokho ibona ndoda lo line ngowanda yebo wathi yebo kuyini lokhu okwenzela abantu basebenza kuwe manje ndoda nezikhuphu zamanzi namafutha uhlala esitulweni wena lento abayibuza ushela uhlalelani wena yini uhlala esitulweni wena yebo abantu bonke bemi kuwe beza kuwe bonke abantu bathi ilokhu ukwasa ukwafuna kuze kuhlwe bese kuseni engalela ubozisi bantwana bonjani ngathi uNkulunkulu oqala washo amaNazaretha oqala amen
Qhubeka nje. uMosi wathi kumkhwe Uyabaphendula. wakhe Yeah. ngokuba abantu beza Mkhwe wami kimi beza kimi laba bantu. ukubuza kuthi Bazobuza indlela yakwaNkulunkulu. Mabe nendaba beza la. Hlala phansi mntakakhe. Njengoba silapha nje sinendaba ezihlukene izinto kodwa sizokushaya. uJehova uqalile uhamba ngenyanga kwathi bebuyele emuva ngakusasa ekhiphe impahla ezisentabeni bavutha isihlahla kodwa sangasha kwase sababaza kuthiwa kakhumula izicathulo thema ikhumula kwase kuthiwa ndoda indaba isemva kuyena lapho angangikhipha khona yokulandela abanye abantu ngifuna ungiqambela ibandla eliyingcwele. Amen. Leli bandla ke namhlanje elikithi kwazi ngalezo nkathi lingaya alikho la wabathe nginamalimu waya walanda ngizoyeka wagcina evumile wawakhipha uthema ebakhipha bephikelelo lwandle kwasekuthiwa laba bantu banikeza umthetho Exodus 35. Exodus incwadi kaMoses banikwa umthetho laba bantu yiminyaka yama-anno dominus ama-AD akekho uShemba akekho uJesu uNazaretha ngoba kuphi kahle abusikubaka uNkulunkulu akekho uShembe la kodwa zwana nangu umthetho kuthiwa banika umthetho uyawuqala uyabuye kumthetho ngena baba Mosi wasihlanganisa omunye angibambela uLevi 23 verse 15 sama-Israyeli nangu uMoses kuthiwa yana laba bantu ubuya nabeGibhithe uthi uJehova batshele wakhuluma kuso wathi na usiyabatshela yena naku simakade laniyale ngako naNkulunkulu etha ngithi kini lokuthi nikwenze yenteni na kufanele nente imisebenzi yenu emalanga lasikhulu yenzani ukusebenza kwenu iminyaka emalanga ayisithupha kodwa lilanga lesikhombisa ngelanga lesi-7 nilingcolise kube lisabatha nali sabatha lingena uphi uShembe ebiza isabatha usekhona uShembe emhlabeni akekho uShembe ukhona uJesu kodwa nathi isabatha ngama-AD la ya lilanga lokuphumula yini igama lalo ilanga lokuphumula isabatha isabatha lifika noShembeni inika isabatha hlala phansi kebani ndosebenza iy'nsuku eziyisithupha ley'nsuku yibalwa kanjani awungene mfowethu Levi nobala nothi manibala ley'nsuku nifuna ilanga lesikhombisa liqale kanjani niqale ngosuku olulandela isabatha iliphi usuku olulandela isabatha iso kwakusho mina kusho uJehova manifuna usuku lesikhombisa anobala kodwa niqale ngosuku olulandela ini na Numeri 6 verse 1 bantwana bonyaka khona uzothi hayi kwakungesiwa amaNazaretha lawo uNumeri uyiqonda ngqo ukuthi ngobantu okukhulunywa naye uJehova washo nangu uNkulunkulu ama-AD akekho uShembe akekho uJesu khuluma kwa-Israyeli tshela laba bantu yebo uma wesilisa yebo noma wesifazane yebo ezahlukanile yebo afunge isifungo sobnazarethi ngiyabonga ivale nje lapha khulunywa ngamaNazaretha yilesiya sikhathi akafikile uShembe buhlangana nabanini yabekhishwa emasa nawase Nyawenza amaNazaretha abantwana benkosi. Amen. Kuseni Jehova la uqalile uNkulunkulu yokuqala uJehova ahamba ngaye emhlabeni uMoses ngalezo sikhathi. KwaZulu uNkulunkulu yokuqala kube ngubani? uBhombela. Amen. Uma khanjwa lapha yana esewuvela uNkulunkulu wakhile amaNazaretha kodwa uShembe akekho uJesu akekho kodwa nanka amaNazaretha asevela khona ngaleso sikhathi. Akathi silambile kwehla ukudla kwabizwa ngemana 18:18 Deuteronomy. Makubizwa ngemana lokudla wasebuza amaNazaretha athi wena Nkosi asho uMoses sidla kamnandi ama-Ashrameli noDanoni lobunandi esibudlayo ngoba usugugile uzofa sizophinde sikuthatheni sebathi sakwazi ukuluza lo muntu asho njalo bona uNkulunkulu abantwana abasezulwini athi emveni kwalokho bamncenga
Kwakusha amakhosi aseSamariya uNkulunkulu esekhipha amakayi isithupha emampondweni kade emthuke ethi ngeke umuntu enze lento kodwa athi mayiphume bize inkosi yomfazi kwavela amanzi athi hawu ungaqala uhambe nami amanzi awekho ezweni lampusha amakhosi awandisa insuku ozoyihlala asho njalo amaNazaretha athi manje ngoba uguqula uzofa sokwenze njani uthini uNkulunkulu lena mesishane into lena 18:18 ngiya kubavezela umprofeti kubafowabo batshele Moses uthi ma ufa khona abafweni abakulamayo ngizophinde ngiqoko omunye abe njengawe uzoba njengawe yebo ngiyakubeka ngizawubeka amazwi kuwe lobunjena ngeke busaphela sengiqalile ngihamba phansi emhlabeni manje okuningi ngiyakunqoba amen ivale zafika insuku yakhotha imini kuMoses wasengena uJoshua bayingena uJoshua iyothi into enkulu ayenza eyaveza ukuthi uNkulunkulu wamisa ilanga wathi alingashoni la ngashona ngempela kodwa ukona kwakhe sekukhuluma ngesikhwele sikaNkulunkulu kunye wathi mewela ulwandle khuphukele eJericho wafica kuliwa kwathiwa izwe likhwakha bazophela lapho nawe uzofa kusho uJoshua wasekhohlwa ukuthi khona uNkulunkulu kwakufana thina makunjalo Nkosi ohamba nami nginqobise le wasithi ngcono ngiqonywe washela intombi engodadewabo wale ikhwa yathi ngamqoma wasethi ngiphephile abangishayi ngenxa yokuthi wosibazi wangathi ngenxa yokuthi ukhona ongabonwayo wathi Jehova akasangiboni ngini kwaqhotha imini emva kwalapho wahamba emhlabeni yona Nkosi yathi licesha phansi komhlaba kwabuyisela umphefumulo yayizwa impethi ayibhekile wathi ngigwebela isikhwele sokuthi ngithi nginguNkulunkulu ngikuwe ukhonza abantu emhlabeni uthi uphephisa ukuthi uthatha umfazi awuphephisa ukuthi ngikhona wafela lokhu Joshua uNkulunkulu wesibili noma lezirethi okuqala ngithi la yazi noma ngezwa kahle Amen. kwangena uNkulunkulu wesithathu nansi le echathi yayingathathe le pulpit ibeke phezu kwangwena ithi ngampicezeli kodwa kube njalo wazi ukuthi uNkulunkulu manje imbuke kahle lo hey ngiyihafule kakhulu kulo muntu ngene kakhulu ngoba wafune konke kuyena nocishe ningibone ukuthi njani kwaku Elijah wayethi mayethi wena sitaba woza ngapha wena kwakuba njalo kuElijah ewathi ngiphunyukile mntanami hey kuwe ngiyemawana wathi uyokubuka kahle yoncisha ngibonke njani umbala wakhe wathi kodwa ke ngizokuphisela insuku eyini uzoyihlala ugula ngizokugulisa iminyaka eminingi ngoba ngifuna uzongena emva kwakhe akusebenzele ubuwena ngoba uyabuza uzamini uqobo lwakhe ibhanke lizokulandela ngaphi inkosi yesithathu inyanga yezulu ungalozile ngale kwaku Elijah wathi Elijah uzogula kodwa ngeke ufe ngeke ubuze ubuhlungu uyofa kudala uElijah wayehleke ngamathambo athi niyaphila abashadi ungasakhulumeni amahele ezaza khathala ezomhlobo kodwa kwathi ma sekusele indoda eyodwa okwakuthiwa nguEliya iyayimbekela ngini athi ngiyagodola imbeke emthunzini imphipha imenza konke iminyaka yasala yodwa amabandla athi lo yamntakafa kasindisha umndeni isikhatheli komhlola kanti yasefa makonti lesalukazi sisekhaya ungasasiphakeli Maswati lo mfundisi njengoba nimbona icikazela ngomkhuhlane ufuna indoda eyodwa niyatestwa ubani uzokhwehlela nomfundisi ukwakhwehlela izolo 623 ukhona uthi ayizosifakela iTB waphuma khonto ecingwayo khonto ecingwayo uthi ubani uzosala nale ndoda noma beniyithanda ingqabasha beniyithanda mayigabashu manje yacikazela funa umuntu ozoya ekuseni esabathathi baba nayimonto samse sabathi funa umuntu ozothi baba ndleni nami akasahambeli phela imisebenzi basho njalo kuElijah funa umuntu ozothi yeke siqala umfundisi ngekho uzothi ayagula lo ulele ikusasa sokwenza ukuthi abe inkosanyana uyayiqeda lo muntu abaningi benza njalo kuElijah wasala uEliya bathi wena uyinkosi wena
akufuneka uzenzele izinto usho umndeni wakho amlahla uthema ethi Eliya Nkosi nami sengikhathele awufa usindi sengicabanga ukubuyela embenini wami laselifikizwi lathi ngaphamdedela uEliya kuzoza utsotsi ozokunesa usuzofa emva kwenyanga ngeke umuntu azuze ashiya umuntu ohlala iminyaka emingaka wena kusiza inyanga eyodwa azuze lento engaka nguwe bathi mfunyukele lo mfana sekunake kakhulu sekusizile sengizokuthatha nami ngizomphumuza kodwa usewinile Marko 14:17 Ayazi noma ngezwakala manazana Amen. Wasethi Elijah elingwa busahamba bekezela sengizohamba zafika ikhathi wahamba Elijah uthoma kuthiwa kuzongena uEliya abe inkosi baqhamuka imvana kaThixo eprofethe lapha kuLuka 12:26 Luka 1:26 ngeke ngisaya lapha kodwa uthese gulela ukuhamba esikhulunywa le yandaba lapha kuLuka esahlweni sokuqala evesini ka26 kwasekukhandwa lento yangaleso sikhathi uma sengenile kufanele ngene uEliya kanti ngene uJesu mayingena uJesu ngapha kithi ngibani wesifa uthingo lokubathi uma ngene uJesu yasinyakaza inkosi phansi emfuleni kanti ubulozele ukuthi inkosi yabantu kusho Herod yasinyakaza yaphaka impi ayiphelanga iminyaka emine ephila ngengalo ngoba ithi ufuna ukubulala umuntu kanti uNkulunkulu afuna ukumcisha wasengena uJesu yathi inkosi imakhela uzungu wahamba yona wasala uJesu uthesela uJesu kwezomama begula emunye wakwabamba indoda yayibizwa ngoJudasi iphathekile wayithatha wayifaka udaka emehlweni yabheka njengemkhuba yonke abantu ababenobulephelo isiza abantu phambi kwabantu lapha kithi akukho into ethi uNkulunkulu ebonwa ngamehlo lokho sithi mveli nanga lokho sithi nomkhulukulwane thina abantu abamnyama kodwa ngaleli siyasizwe bahamba noNkulunkulu bambona ngamehlo bangamaNazaretha avele ngaleso sikhathi angazi noma nangizwani maNazaretha bangamaNazaretha avele ngaleso sikhathi kodwa hayi lawa yithi asikathandi wathi bayilahla ngento eyodwa funda baba Marko 14:17 uthaka kumnandi kunjalo kanti bawinisa thina benza nansi ngena ba wathi sekutwile base bethi baba siyacela ingama lehotela edulile lapha eSwazini Royal Villas. Yasive lo ushantanda akafika kulo Royal Villas. bathi baba sicela ukukhipha seHappy Valley Asho Jesu wefika kanye bafundi bakhe bafike kancane mshumayeli bahlala ehotela bathe sebehleli esefikile ebizwe ngabafundi bakhe wasiyakhuluma ngena mshumayeli wefika kanye nabafundi bakhe labangithwele yebo sebehleze ehotela bathi basadla sakuphethe ama-fork and knife kuyadliwa Yesu wathi kubo yebo ngiqinisile ngithi kini yebo lo munye emkhathini wenu yebo nina lenidla kanye nami nina njengoba ngihleli nani la ngizodla ngebomu kodwa ngiyazi ukuthi ngikhandela uzungu nifuna ukungibulala yebo utangithengisa nizongithengisa yeke mshumayeli bayifundele ekhaya isigange esikhulu thatha kusini baba bathi ngumpela wena kakakhanishe lokuqala iqhudo obusukufika kodwa ngiyazi lapha vele ngizobulawa yini akunankinga kodwa ngizodla lolo zungu 15:37 batana bona 15:37 kuyo makho 15:37 imiphumela yalolu zungu maNazaretha athina sikabona inkulunkulu uJesu wamemeza ngezwe elikhulu wathi wafa umphumela walolu yazungu amen wafa uJesu ivele lethempeli ladabuka kabili yebo laqala phezulu lawushona phansi laza lafika phansi yebo induna yekhulu ezweni ikhuba mfowethu ekhaya kwaba mnyama ezweni theza kumnyama ezweni kwasekuqhamuka izwi ezweni isihlabelelo 101 verse 3 Jerusalema mina bengithanda nami ukukubuthela abantwana
kepha awuvuma sengushiya kepha awuvuma sengushiya wena yayisishaya ngathi masho njalo ithi Jerusalema mina bekuthanda eBhayibhelini ibhaliwe awazi bekuthanda kanjani ukukusiza kodwa sengushiya ichithekile ithi boze bathi ubusisiwe uzawo ngegama lani lenkosi isho njalo ngokweBhayibheli ngokwesihlabele liyisihlabele usayicula kodwa yayixoxa umnyama yasishaya amaphili ingilozi becela esikhwahlayo ifike esigodlweni sakwamthetho ifithi udingiswayo hlelenduna yakho unkulunkulu kunensizwa esisiwe la yakwaZulu iqeda kubulala uhlanya lwendawo kwakuthiwa ngilembe eloseliqede iy'lwane liqede ngabantu kodwa ushaka walumele washupha kwathiwa le nsizwa iy'nyakwaZulu inobuqhawe wathi udingiswayo nduna asahambe siyokhala kwaZulu wakukhotha emisile usenza ngakhona ubaba kaShaka evikini kwakuhamba umfowabo kaShaka uthi kunjani angazi noma ngizwakala hayi isitori sombhalo khuluma into ongagibela ushone esigodlweni kwaZulu ahamba udingiswayo mehlozo ndaba ezitha amageza sizonikhalela phephisana ukuhanjelwa isilo samabandla yayisithi inkosi ikhuluma nduna ikhomba undunankulu ungomane wathi ungomane la kwaZulu isilo esisha yathi nasi yayikhomba ilembe leqabanye amalembe ushaka wathi ukhona ophikayo wathi cha yathi khulekani bathi bayede bahamba mali nali lembe yafika leyangilozi eqoshiwe ngale yathi ngisize mfowethu tshela lo yamuza uthuthe usuke lapha ya uye uyobona ukuthi yokwakha ngoba ngifuna usebenze ulungisa abantu udebele uNkulunkulu sengilethela abantu abamnyama uNkulunkulu manje lapha ngimfakile uNkulunkulu kodwa abantu bebengalungisiwe bebemdlahlaza uyabona bayisula 15 verse 15 kumakho uyokubona kahle ubuhlaza babantu babengamaNazaretha bebulala uJesu kudlaba abantu babengamboni ukuthi uyini bemshuphula bemswayisha intamo bethi zikhulule phela baze bakhulula isiganga esikhulu kwakuthiwa ngiBarabha bengamfuni lo wathi labo bantu inhliziyo zabo bengathanjisiwe ukuba ngatshala le mbewu enhle kangaka bayishuphula incane imbewu ina-13 la kwaZulu ngifuna ukulungisa xosha lo yamuzi usuke la ngoba kuwo kunendaba enkulu uyena Abraham wangapha kwaZulu lo muzi wangokwakhumalo ubaba wakhona kwakumzavela wasuka wabheka entabeni zasewembezi ngapha esikhothe wathi uzofica induna lapha ithe isendleleni ngumzazela mfoka khumalo bafika izwi bakhuluma endlebeni lathi lapho ungasho ukuthi ngikhumalo ngoba sengikukhiphile emhlabeni bothi ngishembe wena igama lami ngisho isibongo sakho ukuthi ngishembe wena ukuthi umzazela ngezwa ngivuma ukuthi angilahle umndeni wakwakhumalo ake ngingene kule nto entsha engizifika nomusa wafika induna uKabinde yamamukela ubaba kaMdolomba yesibika ekamayekisa yathi hayi njengoba ngilapha ngizokhobosa ngisuka kwaZulu ngiyacela ukuthi ningaphise nje lapha angoneli uKabinde induna ngezwa kuvuma ukuthi ngambeka lo muntu uthi ngase ngimsondelela wena ungubani wena uthi wathi ngishembe uthi kodwa ngathi inkulu indaba wathi angazi mntana enkosi nami ngisusiwe ngisacika ukuthi kwenzakalani empilweni basisuka induna yangena ezibhedlela kuma-ICU yahlaba lapha bazosinda akekho zofa khonto ngiyizwa izweni lakithi yayimajele yathi ababoshwe ngekufuthi abazophuma yasihlala kamzazela ithe isahleli yayisithi ngicela ukukhuphuka ngiye entanezwe lithizwa ngikhuphuke kanti sibheke entabazwe eManazaretha mayifike entabazwe fica umlungu uBrema iyaphaphatha yebo ndoda uthi hayi mina ngizocela hlala lapha nawe manje athi umlungu hayi abantu abamnyama ngibabeke lapha kwakunemizi yakoHadebe esidlele yakhe kwathi nawe hamba ujoyine khona sikumzazela khobose babebuza ungiba athi ngishembe besihlala ngamzazela seyisentabazwe phezulu amen utheshe lezingane ngenye imini ngoba zakhile lase 13 intamo
zentabeni ingane zohadele kodwa imizi eminingi kwakunya kwahadele ithema isentabeni ziyothoza ngasezizwa iphunga elihle lemnandi yayiseleka amalindi ezalwa ngumalindi lokuthiwa ngisitheya yayisigijima yayisindlula zonke ehlathini kothezwa kanti kukhunjulwa thina thina abaSwati thina amashangane thina besu abanguwe yafika yikha kuqala lembali theyika zathi ziyayibamba yayifaka emlonyeni zathi ziyayiklinga yayigwinya yaseyisodlovula kanjani kuqhutsheka kwathoza kodwa nalo wakhala ethi yanto enhle kangaka thema isiye ekhaya ibeka iminyaka ilana laselifikile lasezulu lezi lilapha kuLuka 1:26 liya manje ke ngane likaMalini laseNtabana lithi lento izentabeni mntanami akusisi isihlahla uqhubeka uyiphathe kahle nje uyiphathe kahle kanje ukhulile uwe uzozala umuntu oyoba oyoqoqa isizwe sabantu abamnyama oyoba uNkulunkulu ogama lakhe lingushembe ithi ingane ayayiphuphela nje nanga umzazela u30 izandla uyayihambela uyanqamula ezweni sebekiwe selifunda kahle ufike emfuleni akazi ukuthi khona izingane ezidla imbali zikhela nje amanzi usethi wena mntanami ngwakwabani iyasho ingane ngwakwahadele sethi awu umfana wami bakithi emcabangela umayekezi umfana wami akaganiwe kuphe ekhaya uyayiqondanela nje amanazalelo Amen. ikhomba ingane bese kuthathwa izinsizwa zakwaShembe athake niye lafana niphathe impahla nizothi nezwana masuka kukhule ophungane yebo ngaba kwabantu beChrist ngaba kwaShembe wathi lapha kunengane abathi sitheya sibane naye ehlahleni emfuleni sizocela ubuhlobo obuhle zilandwe izingane zihlale yebo bantwana kusho uphungane nampa abantu bathi babona uSitheya uyabazi laba abantu kusho uyise athi baba bathina athi hayi bazo cela ubuhlobo obuhle bakuthande kakhulu kuqala kokuhamba obaba beyosithathela abakhosikazi ithi ingane ngaba kwabani baba athi bathi bangaba kwaShembe sisuke ngesibili ingane ithi lento ezinyangeni ngiyiphuphile ngizitho ngathi bakuzozala ungabafi baba athi ngaba kwaShembe uthini wena besisho ingane Emvene kwalokho Emveni kwalokho amnenga bathi salana Yesu esiyathu Emvene kwalokho Emveni kwalokho amnenga bathi Tihlalana Yesu ezindathu uthini wena mntanami yathi baba makube njalo makube ludumo baba ngisho emhlabeni mina nasezulwini lesi sivumo esisivuma lapha bantwana bahle basezulwini savuma umama wasonto amngani ukuthi akube nje emazweni akithi kanti kuzathi ensukwini uganwane besivele unumber 6 enzalweni yakwaShembe unumber 6 ekamayekisa lesingaye namhlanje uMI Shembe igameko-ke yasiqala-ke lento esizweni esimnyama yasiyakhela-ke ikhamsela-ke esuke entabazwe ebheke emsizini kumisitime sengiyazi-ke lapho sikhunjula kanjalo ukuthi nanje emnyama yaba yanabalahlwa ufakazi walokho awuvula i-TV ubuke wa-Israyeli ukuthi njengoba sihleli kanje thina bahleliwe shintshane ibhama ama-rifles ombayimbayi bamanje akubhekwana kubangwa inkomo babhodonga ithole legolide nje emnyama okwethu ukuqaphela ukuthi ithole legolide lunyazo lwezulu siliphatha kanjani salibhodonge kuyoba njengalapha kodwa masiliphethe kahle nowesithethu uShembe siyomthola njengoba sikuShembe wesihlanu namhlanje siqalile sibe ndlulile ababengamanazitho okuqala bagcina bona kuShembe wesine okwakunguJesu bona bagcina othingweni sasiqalile siyalinda thina nje emnyama ngeqheka kaNkulunkulu ngoba sesiko wesihlanu thina kwasehambela kuNkulunkulu endlini emnyama
eshumayeza imkantsha nemithambo yokhokho nokhokhokazi bethu basendulo. Nakithi-ke emabheleni kwakhulunywa nokhokho bakhona nokhokhokazi basendulo, kwakhulunywa nabo thina kithi maNazaretha. Amen. Ngoba bathi masebezwile kwasethu uNkulunkulu, kodwa bafutwa bami emhlabeni akekho onikhonzelayo. Kufanele ngiqoke umuntu ozoyonikhonzela ushembe emhlabeni. Balanda ubaba bathi emhlabeni akekho oyokhona ukumtshela indaba kaNkulunkulu ngoba ukhonza induku. Nona tshelwe yithi ugogo esevele ephendukile, ongumkamkhulu uNcabiye lo ngimbhale lapha. Wayegana umkhulu ugogo kaNcumane, esevele ephendukile ugogo esela ubaba kuyisabatha athi ngiphekelele ngifuna inyama. Manje ugogo sontweni ubaba basamahlanga endlini yokusonta, futhi ugogo umhlobo lomlilo. Athi bethu ngena fike intuthu lithi izwe entuthwini ngicela inyama yami. Uyikhaqi nensuku athi zosona. Athi ngibhodwe kulisabatha ngoba uganile. Amen. Yena wabona into enkulu lapha kwaNtshangase ezokwethekela. Manje uyafika ufika umngani wakho uselina kuyahuthwa kanti kunamadoda aqhamuke kuphakame. Insizwe zalapha eSwazini. Obaba umfundisi uHlobo. Ihambana nansi insizwe. UHlobo. Ihambana nansi insizwe. Amen. Oh, umshumela sekhombe eduze manje. Ehambana nango baba la esayibhungwana. Ile madoda afika ethunywe uNkulunkulu ebuhleni bamaNazaretha ilanga lama-Afrika 1968. Abuza mayikhuluma uselini ukuthi baba ngiphethwe isifuba babe sekuphakameni. Wathi ubuhlophe kubuza inkosi la. Walanda uHlobo. La entanezwe kwakusekholwa uHlobo nemvelabusha namaswati kuphela. Yithi ngeke inkolo esikhwahlane leka Thembe. Makucatshwa ngizwe lasento kwakucatshwa nguHlobo. Kuthiwa kasondele weze kuphakameni. Wathi mefika wathi ngisize ngifuna uhambe nanapha abantu. Wathi baba angingeke. Woza mfana webiza nangumfundisi namhlanje. Bese ibuya. Ngiyibiza. Wayibiza ngegama. Wathi hlala la ngifuna ungilalelise. Wathi woze biza umkhokheli. uJanet ozala umfundisi umdlalo wethu waseyivuma lapha elinda. Wenza uJanet naye wahlala. Wathi ngilaleliseni naye inkosi yakhuluma. Kodwa uhambani nalaba bantu. Nifike le emkhwakhweni ezweni lasophongo. Nitshala uNkulunkulu. Amen. Kwasanga kusasa bagoda. Bakhuphuka bashona uphongo. Walalwa makuse kuseni kwashawulayo. Nangu ugogo ozala ubaba uphesheya komfula esinungu lapha uyaqaba ngamazithi ko9 uthi ake ngokwethekela bamngani wami kanti namhlanje zokwethekela inkomo. Manje uyafika ufika vuka nathi abacula khona kanje bawuphuma wequcini nathi eJordan isonto labo bobabili osonto eJordan laba bantu nedi lento le isididile kuthiwe ngena gogo hlala lapho gogo kwashaba uma zithi ho ekhaya
wewe nomngani wami ngabaphi laba bantu? Yini gogo athi lo muntu ofaka isiphiko esimnyama ngibona uNkulunkulu lembane ephambane emahlombe akhe ngabaphi labantu mngani wami zihleli odlameni lapha noShophe isihleli nogogo khonjwa ufaka isiphika njengoba esifakela umama uJeneta umama kamfundisi umdlalo waseyivume lapha kona ngoba uye lokhazimule kweli lezi imali inkinga yazo ibone lo gogo wakithi ozaluba ogana le yandoda incane lembasela umlilo bayithi sontweni themba ikhumbule ngoba mayisihambe emhlabeni fundisi yabasela umlilo eminyanga endlini engenafastela elele yaze yahamba emhlabeni ibukwa umndeni kungangeneki kwakunonyezi 1985 eyitholene ngiyikhipha inkosi ifike ethempelini kimi emoyeni sikhona esathi baba naye umkhulu siyamkelele intathelo ngoba uhamba ngomlilo nje uyasha uze uyaqhuma izingane zakhe umlilo masibukayo ushisa amagobhe esontweni ngithinta ngibonga ngoba ngakhipha isithole singakazani ngifuna ngoba ngwazi lamacala enjani nesikhathi sizala kuthethwe nelinye ya ngoba ithi le ndaba njengoba kwashunyezwa okhokho bethu ubona singontambo olukhulu singezwa ondolitshela kushaya yithi kanti singenwe kunamadoda angageziwe angahlanjiwe ahamba nathi nalowo mendo wesiphathi ithi intshumayelo uma ukhetha ushembe uthatha abakini obathathela amathikithi labantu abahlanjiwe abanjalo kanti fanele ithi intshumayelo masumkhethe ushembe thatha laba bantu okhokho bakho nokhokho wazi basendlini ubasemfuleni bayogezwa ungaqala ukuthi ubathathele amathikithi ukubathathela amathikithi bafake ingubo emhlophe emenweni bazohamba nawo banini benjani umfula ulapha kwamasha ekhaya lomphefumulo uma ungawuthembi thatha impahla yekushembe enqo uthi baba ngizobageza ngizobahlala mase begeziwe khali ithunga ensabadala amen okhulwa ukuthi insiphi sibahamba umzimba onke amabhala abanye babeke izisu begcina abanye babefike nemithi emzini benzele ukulawula bekugweyiba abantu besilisa icala lelo angifuna ukugana ngifuna ukujula qala Amen. Leyo ndaba ngithi mana kuletha ingcwele singadlala ngakho konke kodwa mase kuza la isikithi inkolo isiza ngale nawe unendlela yakhe yafika ngayo eyakithi le ngisho eyathi mase kuphelile yayisithi intokazi ezala ubaba laba abantu banoNkulunkulu ngikhumbula ubala lwami nginomntwana mina ithamba lisekho lombala mawubeka ngathi ubeka itshalo yafingana nje njengepolonel ayisekho into epala kunyawo thambo lakhishwa ngenxa yokubola iphanye kwephezulu endlini ngathi kancane ngohlophe yayisithi duma ngiyaxolisa baba ukubiza ngegama yathi sondela la sibasize laba bantu hamba ulandele umfana omhlophe othi ugogo akakwazi ukuhamba bathi lo mfana uzomthwala ekhomba umfundisi wehliwa nehashi bawelele esimeni esimthatha impeta unyawo lulutekezela nje ubona mama bayazi amarompa abesifazane ababegqokile kodwa amarompa angenanyawo lolwenze njalo ungaligqoqa njengesithembu umbeke emahlombe umfundisi wethu namhla kwaye wafika nayo zontangazi lapho kwakhona khona ugogo Selile wafika wambeka lapho kwashobo phongolo engwabi wathi membeka nje safika kancane lezi insizwa zathi awuzosida awu inkosi ite zikhela amanzi abusisiwe phezu kwesilonda zikhipha zonke izicilothe lezi umnyawo laselumbalabala bathi ayithina yonke lento ogezani kahle limlungise siyanaye swathi lo uzobuye phila Amen. zame tata zeza naye lapha eSwazini bantwana bona uthebuye umfowethu wabethi nhlanhla beso ngalo lo nyawo
uthini ke na-ke hey tata yayifakwa bamfundisi kunobaba uDlamini emva kwavuka nathi bese gidwa kwathiwa fuye zakhe bathi impempe lo nyawo beligoqana luthi belikhomba lishone le lo nyawo kade ligoqe njengeqanda yabuye yagalwa lensizwa kaMhlaba yazala more than 18 yabantwana ekusindeni kwayo ihambele emva njena siphathwa umkhuhlane ongekho onyaweni mhlawumbe wawusekhanda noma wawugula ngoba sathi baningi hayi unyawo lwasinda lungena yaphila ikhadi ayivula imithi ufika into ethungiwe ngathi yathungwa esibhedlela kanti ithungwe la eSwatini ushembe uhlale kulamadoda ala eSwatini njengoba ngilapha ilapha thina sikhohlane sethekele khona inkolo ngoba lezalukwazi zithe zingakholwa kokheleka umlilo ophongolo ngoba zavalelisa ngakusasa enyangeni eyayifika kulaya mazwe akithi kwakuthiwa unsuku zonke yafika izoficela ihlobo selizoqala ihlobo lasephamsizana zathi kithi awusayi asisafiki ngomuthi sesithola inyanga enkulu thina ushembe yathi inyanga pho nazonkela phambi kwabantu ningilahlela ama-customer bathi ayikho into esingakutshela ngayo yasikhomba ugogo ongizalayo yathi wena gogo ulibambe lingashoni wathi ugogo nawe ulibambe lingashoni angazi noma ngizwakala Amen. yathi wathi nawe ulibambe imikhuba yasemhlabeni ukhona imlimo wasezulu uyazi lathi wasangempela izulu libalele la ngokufunga kwale nyanga yakhe phesheya kanje leza ngempela izulu ekhaya lafika umfowethu oLuka noZuzile odadewethu bedla umgqonqo nawazi amagana asuke eseklinini ayewudlela etsheni lokusila itsheni lokugawa umcaba ngale kwasibani lafika la ushaya umphezulu wagijima eqolo lenkomo esibayeni wayofika einganeni lezi zidla umgqonqo wathatha netshe wathithelisa phansi wavule kumgodi ongakazi ubone iy'ngane zaphaphama eminyango kwagogo uma uya kwagogo udlule esibayeni kodwa zaphaphama eminyango kwagogo zimhlophe kade beyithelwa ngomlomo kanti inyanga bifuna ukuthi uma kushona letshe phansi bese ngena amakhanda azo kusale inyawo awuze umlingo wasemhlabeni kodwa ushambe uyawunqoba seziyachaza iy'ngane bifike kanjani la yazi ithema ukuthi bani kusho uLuka uthi khona indoda efaka isigqoko esimnyama isibambe ngey'ntamo sonke kanje yagijima nathi yasisifuqele eminyango kwagogo bacala bonyaza ushembe uNkulunkulu Amen. lathi malisi izulu bavutha indiya emithi phesheya enyangeni yashintsha ongazi ibone indumba waphuma ijuba lapho inyoni enkulu eyaphuma yayawusithele entabeni zakwamadwayi lapha koshoba nje amen isikhathi sihambile bangcwele ngicela uNkulunkulu abuse konke sesikuzwile